Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa hurma syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bayayul hadirun usi nafsi wa iyaya bitaqallah faqad fashal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tunkahul imra'atin li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha batbat biddatid din tarabat hada. Qala aidhu anika sunnati fa muraqiban sunnati balisa binni. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Al-Mukarramun, para arim, para juama, para kiai, para ustad, para haji, hormatan simkuring, Bapak Kepala Desa Karta Unggaran Sajungjang Karawatna nuku simpli hormat, wabil khususna kekeluargana calon pengantin pamegat sinareng istri anu sami-sami kudipi hormat. Mangga urang sasarangan manjatkeun puji sinareng puja ka Gusti Nu Maha Suci kalian kudrat sirang irodatna. Alhamdulillah dina injing ieu urang tiasa ngariung dina raraga nyaksianan hiji peristiwa anu amat sakral nyaeta ijab qabul antara Daman sareng Neng Widya. Mugia dua calon pengantin dia dijantankeun keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Shalawat sareng salamna mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana ka para sahabatna jakitu deui ka urang salaku mata pamugia urang dunya rawerat king syafaati matana amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwa para gisadaya apunten jadi alina ieu tak can aya tawisan panganten jadi can ka kantor jiana teh panganten. Man ka kantor teh. Entos ka kantor. Tos ka kantor teh ka KUA. Hah? Diwakilan ku saha? Sampean mau diwakilanku keser naik kawina keser sorangan. Hah? Daek ke diwakilan ijab qabulna nyau. Nami Daman teh panjangan Daman bae ngangge bae henteu baruk Daman bae teh. Hah? Daman teu ngangge bae gitu. Rama Posupiyadi 10 Maret 90 nya bade nikah ka saha? Heuh saha ngaranna? Hah? Wida naon? Aya teh jalmina. Mana? Atuh weuh kitu mah dilebet mah. Aya ngan teh aya ya. Ramana saha ramana? Ramana saha? Rama istri atuh. Hah? Bapak Ono aya. Oh, sing salah. Mas kawina naon A? Sabaraha? Pas jejeg tak kurang, tak leuwih. Kurang tambahan deui. 200 kalau begitu soak ya kedapnya. 224.000 rupiah.
Sapa lijab kabulna teman. Tes heula tantong. Cobian heula ta langsung. Kon bahasa naon? Indonesia. Sorry itu dilanjutkan kon katanya. Tan namanya. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Wida Widianingsih binti Bapak Ono Tarsono untuk diri saya dengan mas kawin dengan pakai mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke, tuh. Saya terima nikah dan kawin kepada Wida Widianingsih binti Bapak Ono Tarsono untuk diri saya dengan pakai mas kawin tersebut dibayar tunai. Apalan ini oke. Biasa terus tekiat. Pak, merangkali terus tindak? Entos. Beri gua penyelira juga pulna. Hah? Nah, wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan Bapak Naib abdi gaduh putri anu nami Wida Widianingsih Balitikah Kucep Daman bin Supiyadi kalayan nganggo mas kawin ku artos Rp224.000 dibayar kontan kanggo nikahkeunana abdi wakil Bapak Naib. Pak Tarsono sempuring nampi kangge nikakeun putri Pak Tarsono anu nami Neng Wida Widianingsih kapameget pilihanana anu Mijang Daman kalayan mas kawinan ku artos Rp224.000 dibayar kontan. Para sepuh miofar gisadayana satadana kana acara pegebul hayu urang bersihan manah urang kosan istighfar sareng syahadat wabil khusus ka panganten ngiringan mun kangge urang sadayana pamugia dua ngosyan yakin janjarati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada fastaghfiru li wa lakum wa lisyil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat allahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul matala min syakin bi ma'rufin wa tasrihim bi ihsan. Saudara Daman, saya nikahkan engkau kepada perempuan bernama Wida Widianingsih binti Tarsono. Bapak Tarsono sudah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp224.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Wida Widianingsih binti Bapak Ono buat diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina dirina wa maulana Muhammad wa sayyidina radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naibin hamdan yu'afina ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaiha.
Allahumma alif bainahuma kama labta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadijatal kubra. Allahumma alif bainahuma daman Allahumma tawil amaruna wa sa'ja salam waqdiha wa jana wa bima lakaridoka wa nasallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa rizqan halalan wasi'an thayyiban wa shifaan barakan wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man. Eta istri teh. Ulah ka saya ningalina ka istri. Leres teh? Tingali. Leresnya? Nah, mun leres tanda tangan bising lain kan.
Man ngadeg man. Berdiri. Nah. Pasti kan Mas Kawin nah. Neng gitu kita. Geus parayun can ya. Can paingan teuing. Pokoknya itu lo pakainya barudak kuatkan kawin-kawin kan gitu. Saling pandang. Ya. Hok tinggali biasanya bertata gitu. Terus cium tangan neng. Cium tangan berarti aku yang diuk pegang pundakna. Nah, oke. Terus encan ya nage. Terus. Terus. Keheula bae. Hei, foto ieu ngalamun wae hayangeun juga nanti tuh. Terus kayak harus mandi itu tuh. Nah. Para sepuh bagi sadayana alhamdulillah acara kabul para tusreng saya beri selaku pecati di kantor Sunagama Kecamatan Sina. Nogan dia punten bila cara suana kirang pernah di mana para sepuh bagi sadayana akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.